wadhi kaunti ma Kakamega kama gavana ma kaunti ma Kakamega Fernandes Barasa manjako mar omenda kod ochumi riwruok mar governors okone piny owacho mondo mi ochwal pesa mag dongruok ne counties mapiyo kaka nyalore ni mar deko mag omenda go kelo midhiero ne counties mathuka. Barasa mane wuoye kar chung'od bura ma Lugari olero ni piny owacho mamalo koro ntiere kod pesa ma counties maromo bilion 80. Jod bura mane ochope nyasi ma Lugari no bende owuok tung' mosuo kod piny owacho wi deko mar omenda masiro somo mag NGCDF kagitielo ni jopuonjre okwame dhoudi kendo jonyuol piny obago kaluwore kod deko mag omenda mag somo. I want to request the national government please release 80 billion Kenya shillings ambazo 47 counties zinadai serikali kuu. Mpaka hivi sasa kuna pesa ya mwezi wa Novemba ijafika, tuko na pesa ya mwezi wa Disemba ijafika hapa, ili hali shule zimefungua, watoto wanataka waende shule. So the national government, you have a responsibility of making sure mnatoa pesa ili watoto waweze kwenda shule. Mnatoa pesa ya basari na tone tone. Tunawaambia kwamba toeni pesa full ya basari za CDF ili wabunge waweze kupatia wananchi pesa za basari watoto waende shule. Hata yetu ya CDF tumepiga kelele, ndio juzi wametoa kidogo, hata wajatoa 25%. Tunaomba serikali itoe pesa ya CDF yote. Saizi ni kama half a year. Watoe 50% tuweze kusaidia watoto wafanye nini? Masomo. Tujenge madarasa.